салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Инстафейсро аз сомонаи оилатиҷа бо ҷадидтарин хабарҳои шоу бизнеси тоҷик манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. Зулайхо Маҳмадшева чанд рӯз қабл суруди навашро бо номи ҷавонӣ пешкаши мухлисон гардонид. Здравствуйте и добро пожаловать в Hello Park, единственный фиджитал-парк в Душанбе. Не знаете, чем удивить и обрадовать вашего ребенка? Hello Park вам, несомненно, в этом поможет. Будьте уверены, что ни ваш ребенок, ни вы не уйдете от нас равнодушными. Здесь у нас администрация, где вы оплачиваете вход, получаете карточку, а затем прикладываете ее к турникету. У нас есть батутная зона, которая оснащена различными активными играми. Здесь у нас малышковая зона для наших самых маленьких посетителей. Дальше у нас начинаются мультимедийные игры. Здесь стены и пол покрыты проекциями, которые реагируют на ваше присутствие и которые реагируют на ваше прикосновение. Также вы можете у нас отметить день рождения. Для этого Hello Park оснащен специальными парти-румами, а также у нас есть выгодные пакетные предложения. Приводите детей в Hello Park и подарите им радость, а самое главное – возможность коснуться сказки. ҳаҷвинигори маъруф Дусмурод Шарипов, ки аксарият бо номи Донишванд мешиносанд, пас аз танаффузи зиёд санъатчии ҳаҷви тарбиявиро пешкаши мухлисон кард. Чи агар немо ахмақ будем апа? Я духтари пир аз то гирифти, ранги модело кадаи, оина мо тоқат када гаштем ку. Мазмунан он доир ба меъёр зиёд ороиш кардани наваросон ва ба қавле фирефтаи зебоии чандрӯза шудани ҷавонон аст. Дар он дида мешавад, ки Дусмурод ба масъули кошонаи ҳусн телефони нави iPhone туҳфа карда мегӯяд: шумо як сол пеш ҳамсари маро зебо карда будед, ба ҳамин хотир ин iPhone ба шумо туҳфа. Зан хурсандона хотирро мекушад ва мебинад, ки дар дохили он телефони оддӣ истодааст. аз пушти Дусмурод Шарипов рафта мегӯяд: чаро дар дохили қутии iPhone телефони оддӣ аст? Шумо ҳам як духтари оддиро ба ман мисли модел карда дода будед ку? Ҷавоб медиҳад қаҳрамони саҳнача. Албатта дар чунин ҳолат ҳам метавон хандид ва ҳам гирифт, зеро бархеҳо то андозаи ороиш дил бастанд, ки то шинохтанашаванда шуданашон худро ороиш мекунанд. нишонаи Рустам чанд рӯз қабл клиптаронаи ҷадидашро бо номи Берахсту паҳн намуд, ки мухлисонашро ба шӯр овард. Клип дар дашти бепаҳно ва дар ҳавои боронӣ сабт шудааст. Раҷ Аҳмад, продюсери нишона, зимни суҳбат бо мо гуфт, ки ин тарона дар ягон кишвари хориҷӣ не, балки дар Тоҷикистони маҳбуб ва зебоманзари худамон дар наздикои ноҳияи шаҳри Туз ва боғи Ирами пойтахт сабт гардидааст. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ, ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилатиҷа интизор бошед.